kum ka jingburom halor ka jingklat no jong uba jadi rembai belong wei na griu rong ba nong elam ka jela uba mi na them ribhoi uba syong basa hak shnong kedong hulu ha ribhoi mengi keribhoi dorbar galapan long ye kejing kendo jong ki nong elam ki bah khamat bad hakne kasngi galapan long ye kejing sangap jar ka bashi minit kum ka jingburom yaw ne nong elam uba labat teng kum chairman jong ribhoi dorbar ha kisnem ki bakham manswa kum kadak kejing so burong ya iba jadi rembai iba la klanno na kene ka pertai ngin kesngi aku iterik kari boy dorba lomba kene ka meeting kam ni yom tak step ngin penlong ya ka jing sangap jar ka siminit ban ngin yo ka jengduai na ka benda ka kam na itu mendesan ar kan saya makedau Hakane kejing kendu jong ki nong ilam ke ribhoi dorbar kilapha yang kubor skolem shigi bahi ngasem jong ne orang ba nong ilam ke jela ubami na them ribhoi rangkat bat kini ki para member ki boisong segamban ban segetiang ki jong ingilai kendu ngelai syam mentang segi artrik ni office jong kari boy dorbar apon nong tumai umsning naga bentang ka condolence meeting hari jing club no ke jong iba jadi rembai ibalong u president jong ke negeri boy dorbar hagi snem cijar kendai spa prapulai prapusa u chief minister barim jong ke jela ke jong i lami naga long yeng ke bedok na nong kendong na kedong ulu agi benta agi besok hong mengi jong kedong ribhoi ke jongi ilarung syaka kam sarkar kumundong hikai school aga basic school boy rembong para din board ligi snem baila hikai hanjong ila yo transfer syaka basic school silent banangja adin ila hikai ru agwe ke school private apo Bornihat but nangta ila pai syaga jeli jo sign portai but ila yale yak election MLA ke benongkong house lem sijar kendai spa raplai na jirang constituency barak election embassy ke board ru na mahati constituency in Ray im syamla ban poi syaga thong jong jingjap Day House Nemshi hajar kendai spak prapu pra ke election MLA by lapoi syaga jingjap na jirang constituency but ila job lenter adu sansin sanwat andai bila job nengkong ila shimti kumu deputy speaker jong ke Meghalaya Legislative Assembly but nang tapat ila kiu na gawe ke kerdan syaga wei pat como minister but kum juru como speaker joka Meghalaya Legislative Assembly but khadu khatwa house nem araja hundrew ila kiu jot but yo ban syong ya ke syuki menteri rangba jong ke jela ke jongi ilong uwe na ki langut ki chief minister bagane ka dong ribhoi kalase kata i doktor di delapang bat kum juru iba ike maulong iba la klap no iba jadi rembai ila longru u president jong ke negara ribhoi dorbar gitu hagi snem siajar kendai spa prapulai prapusa bat kum tak teta barabangi kertiang din yau senyang uben hei be ila no
lagalong hagarib hoi dorba lane hagadong rib hoi bar hagajelam be khalia kilong kibakrau shibo hinrei ulong pan ubreu basngaurit baru berjarja ubreu bastat ubreu bayo ijengai but nin gasngi agapor kumbanyo buje agajing long temen ila khrapno ngane gasla thai kajing let no kajong I kala long shisha kajing du bakra ya kajela be khalia baroga wei bar kerpang na gabenta kane ga dong ri boy kajong I ila long wei na ki pillar la ne ki richard pa jong kane ga dong ri boy kajong I bagi jinglet jong I kalawan ra kajing sosi kajing sokta hangi kidi khat jong kari boy to na margata menta gasngi kum kidi khat jong ka working committee nilai kenduk nilai syam hune ba nilai pelong ru ya kajing ngap jar ka minit but ai ngimla banai rengi penpau ya kajing sosi la kajing lek no ka jong I ba ngi pharu ya ka kubo jing seulam sai kurim be jong I ki khon ki siu ki jong I masiki para ki jong I itu betul ke dia dei ke bahas sendak rangkat bagi ba jadi rembai beliau ai ke jing tengan ia ke nega ye jong I bat un pediang ru ia ke mensim jong I bat syong aga ye ke jong trai jiunom bless